angel drinks. Beautiful Nicola oho. Feya ye angel energy drink. Na ba akokro eye adonko ne se adwuma ni ho. Adwuma de ebi wo ho. Ai yakopon onhra yankasa ye papa doctor kwaku. Baby a wo bia kona kotu bi wate. Number oria ye na ho na oba bi nye basa. Say herbal mixture just a man nyina ati atum. Bomodia na kwaje wo de wate. Entina ho na yare entina wo so. Ensel endunya eye jefas mixture. Yeah, 1 minute ni too so. Anayam bese no na echegu ewa screen nanim no bomodia na kwaje wo de. Papa dia Esuma na nana kwaku asuma say bra no be ma o cars mu kenkon be ma o cars papa baby a wo bia no he the cars bi mpo na wutwi ana car bi na wo asuma no asuma motors wo be furniture baby a wo bia wakono enwi ehemi na me blend na yas hey be come ho akwa hwe enwi a wo de baaye eye hair mama and I say me come hey mama we be say we here one numbers and I echegu e screen nanim no bomodia na frɛ made of way ye na mi shu ye hwemi ye me Nayas se a chese me na ye mfiamfia wo na so aye akono yi ai eye work in collection made of me see ene pa de ene me see palo medofo nyankopon wonhira wo ada ne da wo gibre na wonya bre na wo hwe na so saaji media nyina be koso a ewo Angel TV so Angel TV so Facebook Angel TV saso na Facebook so actress Nayas one so ko na ko hwe like na me deba and na me se me be surprise so I say experiences in life Jumedi and when you go so oshi na some say ya na some kind experiences in life wa wo hwe me je so say mama ni hunu nti mani ada ho no kre na yes mama ni hunu nti therefore itwa me ho aba na me ba me say I have a very big surprise at the mount me ba say ya je frobi Obi Zumfrubi. Hey, we say a futu semunqua, encranshanqua, adisianqua. Me basisia, na me ba, and no, me bebremu more levels. Me basisia. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Suma moto, and the man. The person of Sumutu. The buyer and the car. A suma moto, no accident. Institutions for the Amuhia, a car, bless Suma Motos, on Sa, and the county. The patron numbers and a good screen number. You just call. I love you. I'm not just a shit. That's it. Yeah, movie Aquaba. Facebook Angel TV. Facebook Chronas actress Nayas one. Omodia share. Tell comments nene die ene ye bis obefre. Odi wadrinchire. Odi pepper. Ene mensaka. Bianca sankasa me wofa. Me papa. Me wofa. Me papa. Madi nyina. Ghana ni nkosi nyina. Eye hwan Lucky Mensah of your I don't face so. Miaka Sambi boyfriend. Yeah, me say this year dear. Ha. I just said Miaka Sambi guess hwan I'll run by my
Common sense. I don't know. Say, oh, yes, mother. Usu every year. Yes, sweet mommy, yeah. Sweet 16. Ma de bia na why and check see pa and come me akasa me ma de nyina mama Doris na me shira obi bia a wo hwe me free ni be queen shira and be mama ye bo asi edu yeah mommy good mama bia obi I remember I love you so much okay papa na pa cho ho ye pa nkasa abodju right in there no come wonim me hu obi na abodju kra fufita na asema fall ya manipa na me fe nti no nka nyi me ase Pacho na bibia boko di. Adoma ko bibia de. Pacho you. Why the dead dance? Bibia she. That's what I want. Controversial te power masum. Dey di kan e ma wona wo hwe yin. Obi wo kra na ni da so experience. Edi. Medas. Abone bra. Se mama wa hey, your counselor mama wa hey na Avram so no so wa hey di na chese ne no. Bibia e whatever my baby free school call yeah to say juma we yeah baby na brabwe e do bibia we kan nyina that's I'm sure mama nonko na mo nonko mama mpacho we dey me chamina Abraham am say ye shiada and so we dey bia me hu wow okay na me follow party wow na wasoma obisa akunya no wontina se no won fro obi no obi susu mfro obi eti my acapella kakra no camera nis won hwem na mayen ansa wari ebetum pon ejino bani bari maso iye no rabu trenti asio dali ani haubla siankuwa ansa wari ebetum pon ejino bani bari maso adabu trenti asio ego mi Osaka mi swiri misi antiti mina mini uni asemi ya swiri yanka mini untami odonkuwa pempesi wagula dari yankwana mino bagura agoji bebe abina bu yemingbo abahele mi yemingbo abahele mi abaga adu sumwa kwadu obulo sumwa oh munyame my friend na berena semet media munyame adu sumwa kwanu no pulo sumba yanko come back dama kuma punusu mini wagro I love you from the bottom of my heart oh yemfensi wo yebeto aso wo hu ai eti yanko mama cross koyipa na me fi gomwa do me na se oh we are fancy me fancy gomwa aso utraka so a am say 15 minutes drive we be do me krom aso okay me start me ma me de yamansa okay Mr. Wilson na ya na me pese me ko me share menuma ase eto Kristo asafo 1981 Kristo asafo ya na me ankasa me akola keto no mu kakra na da me ko na singing group and me kwa me 11 years na omo rehearse no na me ko gina akire so anyuma moto na me to bi part no say ye bo na sada no me kai say yeso ame na me kona me to nyum pa na si ma me se me ko Kristo asafo na no so ye kona me menda yes we go school from Monday to Friday Saturday na say we ye pia bon to be vim obe bo me pa te ma me tu fi efie ekotina me wo okay te ya no me na ne madam kura me na ho ye bo be 3 o'clock a homa chi na ma sore ko gina akota bichi no kura na ya na e du say ye preacher na mada e mo ye to nyuma na wani asa ka bia ba wo be to nyuma mo de bi tutu kwan central region there aguna suedu aguna duakwa bobi kuma abodom ahoyina na ekoto na ebe fa na akra enyum 20 by 82 chen okoto ba bi so kakra na do baby no so you stop for me na me bre me ye me first day mo meni oparamensa
omo ye Ewrade di masame mame ewi ase ta mak awotwekwe manyane easy owo ye fe ne say anya e fe no difo akwa okay difo akwa ya because say sambre not fadama okay ti obi kire yen ho ane de akwara manage ye pa nti e no kra nti na so no ya me kobi na ukọ otwe ekọ aso no me ne madamfo bia me de ne ka me ho okay am say wo be kọ na aso no aso da na si wo so na nipa wo me ndu be ye 20 ndu be ye 3 kra 20 kra de si akabi enso ye kọ ka ho okay emom na ekoye se na ndada no dos ende ye be kọ studio echina ye be kọ me ka se de wo se tam odifu akwa na wo ase ya se no otosu ye sa yetumi nantifi kotoba bi ekọ kanshi no wo store oton oil kotoba bi spintex yeah Newtown okay eho ekọ e fense o kanshi because keni ho aye de be faka ekwa o ye chena ye bekọ echena no wasa ahye atu ahye da odifo akwa ye ntro na mika ama studio bi wo metai ko se de CHM o se bibisa ye kọ ho se okobuku studio na ma na kaya koye recordings no 1992 mo ho yanko fie na ade bosom no bedura ba na minim se nka wo se obuku to aso 1 month no so ye ni bookings na time no dura sa time no bedu no bi so asambe tie ho ne hu se dada ka se ka to mamento e wo ne store emre bi e wo cancel se o dada no dada be 6 months ite ka to na ka so mo babo no anya me we se ya nti one no nya and the young weka we aka eja chedi me obi enim me senior brother my first born Germany those time na ye Germany for pamacho ye cheche amuna the William Crenton yeah okay and now me so kire phone booth and na phone booth kure no ho no com center ye friend say Vodafone o circle o mo yi ho no na adwuma nso ame 20th April 19 was a so we bobo na so we go school yes school no me wie elementary form 4 1986 bia no ho e ma me ti e be sasa ti me pa me fi ho 20th April 1988 na me na for nche o be kwa nimre na ya loke jarabia bi togo from puno mu na wambie me no te me call madamfo bi fie e ho ne poma echi me daia ma de echi be do so no so ma me se me be tenten ba me twitwa so na me sambra music no te me bra no cause na me won sem be bra yeah ne se me bra no ani nyina no I think say oh ada kodo tibe kwa echi cassette ni si egu we mus your friends bag aha we best say no mo chi say ye dede and the edin abeji no so me ko bo ase say me ko ton cassette me duru ho anajo na ye de nyoma ye ton cassette no ko si obi fie obi hu ye mobo na aka ba bia beda na kiosk bi si rewo obo ase afa tutu ko se na ho ba bi kiosk bi si wa obi rent ema house no na ye ko na ho ayema ti wa mayanda hobi ni ni ba bia beda na twen ya obi adeda na ekururu mu sana papa no ehwe ya me ne makwara baako to sambe yi ye firi mu na eho no nsuo mu na ye pa sada anajo no to obi awachi apatase nsuo to hwenye pa na mejina wata ya se ne nsuo ebo me anajo be 1 nti nsuo no to ya etwa ye no ete ye no na ye pepa table no so na jam ono me fa table no no so fa bench na ye tena so didi no say anopa na imagine awo mu nyame ye me adom ama saa nyom na ahete de ba me ni nemu me second album ni matweku 1994
Okay. And also Odifo we first say Israel king of Jewish. Israel, yeah. Israel king of Jewish. Already auto outright in Okay. And so a new number bonting. Oh wow. I say a question now my third album 1995 me yema Kwame Ghana music. Okay. And also omoto outright no. And so a new no also the Sam na Kwame Miki. Me nyum na oye na watch your cassette no say young producer or the whole Ghana no the youngest producer but a new number bonting. Eh ani asen kofo atwi we Yeah, Kwame Miki na tena anyum no so ya Kwame Miki. Oh yes, yes. And yeah. And what's na anyum no so. Na woni bibi. Anyum no no di man ye Toma Kwame Ghana. Ye che me sika mu pepepe. Me you record anyum no 1.1. Anyum ni nyina ka me bo hu na. And obo am Kwame Ghana e to na 3.5 or so. Ye che 3.5 no mu no. Senka me pese me di no eba. Nti na sika sem no de ho de. Woti me sika na me recording ni film a odi ma je hwede am nyae. Oh. Eso man papa enum no dada mu ko bisa Kwame kise fra Kwame Ghana no yi wonum no. On de ontumi enum mi wa na wadi mi sika. Waji mi sika so e de awie. So de bia wo se man ka no cross no kwere e ba akopɛ. Is it na se Kwame Miki no na obo fo. Oh yeah, okan. Wow. Yeah. Ba man papa Miki so de enka me hu ne sa. Say samble na music na. So mama wate twe ho aba. Erefo enje aboafo nkrato na ye ba. Asem na areho obesua bibi o. E ba disia. I'm so happy watching I'm mesmerized by you guys. I'm so happy watching I'm mesmerized by you guys. I'm so happy watching I'm mesmerized by you guys. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na seba ma po me den ho dia. Enu ane Jefax Mixture. Bonje, Jefax Mixture nti mitimi gina pabwa tenten so. Chese Jefax mama your best mu ankasa. Mini abema, ebema wo so wa ye be mama pa. Senti ameji Jefax Mixture tumpre kopeni se. Eduro no ho te, ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won suom e na ye ne Frenchem kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu ane Jefax Mixture. Na momitie, enye ma penfo oba a oma akwala no fo. Ana akwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atomu se eye. Jefax Mixture. Pa. Memo akwaba kosonahwe Angel TV experiences in life and when you see lucky ya ya ne die age me bomodin na me ma Angel Kola bi na wia na the energy ne so kakra because essence ma show so ache bomodin na tu ano na hwese ne yetie Angel Kola ye che drinks bia or diabetes ya re bi atna so ache bia no che se sugar nim bibia ye kama wo de taste kakra na hwe na cool you down na sa Avram bebe mu di odie cool you down kakra ma me wate Avram Saka bio ana be ma Angel me hu se na wonu mbe we what is it This na Avram wa ha me Japan wa ha me
because me nim say Angel energy drink pa na ti me ma wo keka wa adwen sa no because common sense for no ya ne je ho pa wadaro ma be pa cho ye nko fo adwen che kakra e brana mechia ahwefo nyina madam aseso akonya modi amaye say so em be kire ya adwene na em de send dem betumi hia me bra ping ni lucky won say most of times be wa ne nyum na obeti ana TV so ni ade and obi was not open asem but who had the opportunity to meet the person and say omon nyum no a motivate yen e bi ye efutuo bi enkranhye ne asem na made ni na ye obi eni mo brempo ahyase anti e dan me ye lesson bi na me de black sheriff me de ne picture abra uswa picture to ho na me de nda wa be ye star no eto ho nti de me kan ne say black sheriff na ye nim na anka ebia of or kasa brami ntwa picture kra obepamo no aha ono ebra no uswa no sa great black sheriff no na hidden in sa akoda ketwa no nti it will take somebody say oben na cha no na wabeye weyi sa adoma chede na epie maybe to say young boy ya wabeye we dem fanche me de obo akokwa me humete Safu Newman me say me ye video me say Safu Newman say program bi wo ho na nye din a wabeje na oben obi sempa achew ma ye ntwa picture kwa hwe beta na tiko say kan fu yako because won say de oye nipa ketekete no anhwa wo mbu no but wo hwe na nyum so a amane a wo fa mu ene ade a ye fa mu no nti edika meka ne say ma ye mbu nipa bia abonfia we shouldn't look down upon anyone say the nipa tie bia no bibi wonu mu a won na cha no a ade ni bepie ena em say do bia o ka so mpeso be ka ne papa asem em say my video bi menyam post yi e ya how parents treat enkoda e wo Africa no we be steady a say we wie JHS krapa na ye jawa bra bo ahye wonsa uti ya e SS we wie SS a eno anu ye mfi obiom nti ye bejawo ehwa de wo mu ye ni say first ye ma eduane anopa ewiane enwumre wo wie school a ye beje anopa no ne am wo ewiane enwumre e wo mu a na ye jaye wia no e wo mu a enwumre ba wo nya eduane ndia na wo de ti ado be nante sa anti yabra pem bedanase ade na ye one be motivate ho in Africa obi an so obi nkran aha obenya onanfo a ebetwe wasan ebi no betwe wedi even people who never believed in your talent no enye se blame omo because you be wa ohwe wa na mebua na anye ye sa de no so ho nti enna na all kan obi a one word doesn't make that person a bad person one with the challenges actually say you can do it on your own anti mesre obi asese wokọ baby na anye ye a you try another thing and ade baako no say enye say ye ade baako me obi amfa ade baako nsim se no obeye em de so ka se obobo pen opo mu a omo abrabo sebe ma ye site ya e omo focus on only football ball pe football in the future and Ghana so meka obi aye midfielder obi aye number 6 number 8 obi ani bobo but do na do mani see football no onsuya medicine onsuya carpentry obi okro ni menyum to onya nyum no obefu on football na football so age ene ye de bo eduru ba bi a ontumi bobio me edua na esi me ni sanka me football team ma bobo me si me bobo biom e yakra house of folk e ha supporter na me bo pram mighty royals anti ye ni house of folk ebo friendly match ebra Ismailado mo generation e be kono ti ebo friendly match ni wie na omuka se me start training no has afọ kopia no bisa na mo keboba aka oba bi ya to mo ke no kala ba ti me so me sa time no na me age ni so me hwa ti me ka kira me ho se me nya 25 years na me mbo premier team ana me ntu kwan a me jai na me ti we maton fried rice da fast food check buy no then you start maton paste what bus muda then you start promotion you wura trotro mu ana you ton paste ni amount paste ni amount soap ni amount pencil ni amount pen o kai sap ma yebi maton sunsundro ewo bus muda maton sunsundro ma ye security muda enjo cream nyina what obi da make kai ni mo pa ejuma ni pa ye no nti you don't give up in life you don't give up in life e was say what koso e survival e was say survival ye nipa na yetumi kasa e na ye bo amane nti e dan me example say look at the animal kingdom
enso mu na ye dwen nipa oda abonten ho ba bisa no ma wabɔ ni buo ewo dua so a watu kosu egum na ensuo to na agrada abubu mu a obofo bi amfa umbrella nkosi anoma no so ensuo to be bu anoma no na papa ne kosu nyina ade ekro pono ne ntabe mu a na wato aso nti nipa bia no e so de wabrabo ehye wonsem eyeyi a anyeye nti meka say there is nothing called failure. When you fail, it means try again. When you win, you are a hero. When you lose, it is a lesson. So and then so some air can win your pa. Oh, 1 month or 4 why yet when I brought war, what in the wapim, won't to go when you know. Or woman one a wife in this piano, or to me, one was now, Edgeman Saracade, and no mammy female. Then Popra Alton, in our baton or one pede. Obo papa to na ye kan na nom da bat na wo hwe na wo hia de na wiase onte da nkan na wiase so wo ba owo bibi wonu mu a wo na de kunu mpoi man fo wadwene ye de yi bia ye methodist fo na okọ asofo fra ye nyim asor mo ote me gide de ma ade so owo ba nti ye ma no kon ma onko na ade no se obi wo ba hyase na etwene sana obanyi na ate papa wonu mu na all hyase no de pue no na ade adu ina afi so ball somnya ye kan ibi ne banyim pọpọ ahyes no wa mpene o so ye kokolo fo adwuma nti wa mpene no mo anko if you go to baby no anche ohu de asasemo je no wabobole today no konde den ko ya no apa ho nti me try button for them simple so wo pesha sa to no fo na bua no na hwanyenko fo onye won nam na peja ma onko da nko na nyim na fi so it's a kind of abrabo bia yi wo mbro ho abrabo bia yi wo mbro ho hwe se ye hyase na ye se ya kan na asema ade bachi na ta ye kan de eje mensa na samorkin obi orite nyen biara o se nsu tokra wa kahye bibi opamon but when ngu nankasa no abemu o hye no de obokoda wa akonanyi ntinde se ye se Mr. Lucky Mensa ne chete ye nyimete otume se wate nti mama bibie mbu abemu wo ahwehwenyen koda showonto menje mama bi na ti bi oye chiro no o man kade ati no kwa me ye biem wo bra nyim to wo mu kodo ko wanyim na bibiara o wona hyese no o wona wiei pa nti no mama iyi mbu abem kodo de me eje mensa na dwuma pa ache no mfom nyina no ndwom no bi ye de wo bi ye de pa ka ko don ndwom en kre so yeta na bibi ye what is here na fish no fasam kro madam so wo mami wo no papa wo no nche de ya sabla pono ewie bo awu nyame hra chinyankopon sorry hra o tumi hyase wo baby asu wo e wa tabu atwetwe kakakakra le hwifom na so aboan de wo mami ni wo na so wo de bia na mami tas na abeche no nti se e hwenyan na wo mami wo ntam wo abrabo no mu a kodo mabotai bi so yu de bo ko wanyim na lengiva nyame hra mama sweetheart kodo yenche bibie phone lines mate adwenche bibire beba na mepese bibisa wonwom bia wo boy ye perio jinkrato sa nwom bi emsa wo bo Ghana for se mimisa se wo shede na wo boy na de bo atameo se kuti abra na wote so na se because ase sa nwom ne beto ho no anche bia na ase wo form kakra ite ho no Ghana for no edi wo hu ya kakra ante ho ye pese wo chichim kakra wo yi amra kakra bi ma ye na enko na mi akasa meti kura makoma tom yem mat metrim because as now say ahukire na do so me ka say sa nyum no ba mo epeja me mo epeja wo ankasa okay enkrato my albums be brave okay e ma mi acapella kakra because anyum na di ai mami acapella kitu ankrite wiye jinkratu we ebuwo te wiye jinkratu we fa komo unia pen nu se ye bro enkoye afedi atukodo so ye pen no se kakiro lucky mi nimpo nanso di e ka kire no e free se wo nyinala diata na chese kuti ya na wo bo no me bo enti kire mu kakra ba ye
me ebo ata okay tewia okay nti tewia ne ho ata de ye nyina ye nim sa atakro ba tewia oh wo se my enuma ma ata no a eho Ghana ibirimu nye Ghana nyina okay ibirimu ye omo adwene se eyo no ye late president Ms. Awonyan baby ko na ye friend no Atamres me ye enuma no 2008 emra NDC whole Ghana musicians ni na apaw no na ekodi MPP akire we na ho ye mmobo ti meme ye nwuma no na saa nwum no wodo krabo afore ye ma no saa nwum no mebo ni din okay mebo tu aba no mata no so se mebo Atamels my yansi semu for better Ghana tu aba no mata no so my yansi semu enkunim die nya ndia party a penwa ne NDC omunhwe na party a penwa ne NDC min yanom wanhwe omukwa akotwitwa ewo no DC akase Lucky Mensa beka se party open NDC with the interviews na yeye na me kire ensemu yete pa ya man for me yete se we yam hwehwe wa ho party a penwa NDC hey come back to me because sa abato no epaye okay epaye me sign to bio okay me second round kra na me so ejinja me say no Professor Mles me ye fantini mapa no so ye fantini okay ade wo feel ya ade wo feel ma me ko support no okay na me ko di na chi me bo ni din na me de ye enwo no na utie enkrato no a me bo ata any tewia ma mo Professor Mles di okay nti yesi assembi safua to be assembi pono te menwom no safua no eku biebie ebiamanfo ya epunu bebie enu ti na omo ka se okay me ye bo Professor Mrs. Chino me de na me ye enwom o se ya ye enwom no ye hwe de ekoso wo wiase ene efiefie mu ene ya ye de ye enwom but edu baby nso ya na mo hu se ya na eno no etimi brem as because won say wo boss anwom no e de support ye late Atamels ase ebre was you although we pejao but I think 2-3 years time no edumu kra so did say emfaso wo ba so ma enkrato ai which means enkrato ma me wie medan a me fie oh aye so bi na ma meska me na Atamels na ho ye wo since me ye no aye market okay since na every week me to me show say na me na nye bad kura wow na me dan me compete okay and so enkrato ma me to me wie okay but who wie u fie no wo san dumi kura do say na I think say me who say da ye chen dipreku was say wo di preku mendum oh okay mendum sa okay up to date mendum sa but wo dum kakra oh da be mendum okay because eche no say my ye nduma uko me your cases here because me do go we so net so a trend pa ba ku ya i ba ku me wo me media me wo ho ideas because ye no ma asijafo no sa anwom no e boa yen anti but menum de me hu me say me nko from da na mia na sisia no my madwen say me ye we kakra because me ye football Lucky Mensa me hu ni say nya wo ana wa adwene me hu ni say ase wanu hu me no me ho da wanu hu da so ko ball nwum e de tie NDC and ase Atamels achi ma to nwum atai Atamels achi pe and some me be ball nkrato no okay when year 2008 nkrato 2010 oh okay nkrato 2010 oh okay yeah nti me ye nkrato enu ho nkrato ma me sika pa manka me amitimi ho na nye bad but how didn't na would decide say me patcho me mo akasa ade na wotimi decide say me bonyum atay NDC enko achi but me mo bi enter MPP achi esa na say yimu as when hweto aba akopem so question we because to ma the whole Ghana musicians no me to ama na so to ama yi and then nkrato ya na egu so toto no okay so if you say niema me kura no me koye sa anwuma eta Atamels achi no ye okay na the whole Ghana NDC e friend say musicians ni nyina
Daddy Lumba kwabra your first Furamponsa KK Fusu Regizip omunyina ekota MPPH 2008 nti say ebia say wo ha dia oh yeah nti eno na ma me so yes say dia adu ofiu nti me so nti na che say obi beye ni bibi e wase kire nti na wonnim die nti a okay na eyame ya na ye wo ya say ono nko a wanya musician dia wodin organa ha Antonium anta nachi ti ma me so me koye nyum ta nti na me say me dia we ni pie na abato no pie no na ka be 3 weeks bi o me beto say within 3 weeks no na me yes anyum no e de kwata tamre sechi but actually na say me be nkrato oh okay yeah. But colleagues the musicians they be brina I say be brina sa ye at periods and once anyum na nkasa ma be brina enya problem up to now obi ha na me nya problem oh yeah sure yeah that time the be brina unya problem debi obi anso ama me nima nkasa oni me ade ntina me ma ya me na woni be problem okay e wo ho na ade ntina so wanya kakra wa ha no wanya kakra wa ha na decide say oh ba say 2016 no be ya say ya nyum eta na nado achi oh okay I'm say one time me te ba say no amfasa o hey sa ho okay no so didi hu kakra yeah to abo ama na na kufu ado kana ma ya bre eni bo cha kesi ya ye ndi suwe eso to ya ntia adanti yansu ye hu from ye wo ye afede ye chi o ye chi enti ye to abo ama na na kufuado afi we die ye system ye 2016 okay and also if I beji they say omo the campaign okay the me dem ye mom so mfa because na me hwe say dia enyoma ekwa eno kire say ye de ho bo afore na obi asuro metwa Ghana musicians ni nyina no so see am no ka say ebiru ba radio TV so e pese politicians no pra e from no mo ye ndom because emu ada ho sisi a na first na wo kwa enuma ma party bia na we msuru I mean like mensa me dem ho bo afore na me nsuro say me ye nduma ma we ana say me ye ama we ba me hwe de ekoso o man no mu na me de my menu you enche be phone lines but nyum ya to my MPPH e na me wo question kakra e wo ho say be say nyum no to ne say yes you afedi na usu say say ya yes ana say say de akofon kakra so say yes you yes say afedi abro so madre na me kire ye okay and na sisi a okay so de wo say me de asem about ansan oh okay and sisi a de me ntu nkire wo madre no e bia na me de anyum bi se me ye anyum o me ye anyum ande me nim ene ye anyum na fabra because e pese ehu se sa ye hio ye ewu na ye hu adwene enya me nko Ghana fo ina nta me kuchu beba me kire madwene lucky ya go pon sharp what ye wie ye akakakra baba pacho brem kakra wa me ta me pese na o hwenyen no o hu de via se wono bia na nadumache okay o si no bobo yeah na otonjom na so yehwa na ntwomoto no etume peja eyi na ache wiase na nti se se e wo bibia e wi ate bie na basa mehwa eyi ate wo no na aye serious wo na etum eze chane e be sha kakra aso kakra aso bo wi achi na enya hwe Avram pacho me sam wa bem sisi a ebusia numbers no 0244605647 pomodiana frɛ na fa wadwenkyerɛ fa brain enye bufu eyodo ene elije kwan so number no I will show screen na ma ego kama sign WhatsApp yi na fa wadwenkyerɛ san fa brain 0244506706 0244 bisa form fan cheme 0244605647 0244605647 I'm sure Abraham bremu kakra mami say kakra meka aka ye point me no ba ko ye NDC and MPP okay okay and number 1 ye religion I'm South Africa for I'm me teachings na kwa ye centered on the brain okay Africa hano
ya wo enkoda we want our children to follow our ways. Okay. But I will say it here say akoda bi ya bewu ni bia no or a unique soul. Okay. And we are not here to teach our children our ways. We are here to guide our children in their path. In their path. Okay. Akoda bi obi bia no or a unique soul ya kokko awa beso to be to a Pentecost ni o body page a obeko SD. Okay. Janman nko ni SD. Okay. E dey ntina wa akoda na o kwa asole a. Mo say to make us we na so nyame ba ko. Ye ka de krokro ye ho ye boa. Mo bi nwo ne bank. Pacho so ma me ba kakra. Hello. 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 Ye went me nyina so me pacho ye nto aso. Eno ye ade ba ko. Me nkwa sorry. Okay. But me ma na bi kwa sorry. Okay. I don't stop them. Okay. I catch one say wo ba opeso kwa sorry. Ya ma no nko na sorry. Yo. Mpacho ai. Me pacho bati. Me pacho bati. Me pacho bati nyakopon hira wo pa. We de yes, she wo ho. Eno kre. I did. Nyankopon hira masamanfo nyina ye no kra ye hye yewu eno ntino me kai o se misro angel kola entena se sabre Ghana ye din Ghana ye hyehyehye entena se emfa wonsa enhye wo dem ni fam se adwumani ho adwuma ho bomodin angel drinks di previous ni nyina bi ho bomodin na kwaje odi ice block 2 cities kra na aguso na ton wate na be ye nhira angel kola di enua wo diabetes kra me se na pa wie anwumre witimi nom say be ma wa ye mere ntimi mwa ni nyina me pacho angel energy drink ai na donko next level kra de na ma ne mema no de say ya gie aboso kra na we age fast mixture ye radi nyankopon oba wa himfie ho no be ma 1 minute 2 minutes ni de like mensa so ne wonya adwene kra bo modin a na kokojo de esuman moto sunso de pacho ai ka papa fi pacho be ba ho sia hello hello Papa, Pacha Wadaroma, Udini baby are free. Good evening. Good evening, me do for Papa. Papa, Mensah. Baby, I love you. Ash. And you mo party Nyankopon hira. Avram. Nyankopon hira. Nyankopon hira eso era wase pache busua ni nyina maye. Onwum we de che se ma ne mema ne de che se ye dampem na sem nwum ne in fact yenya adonko next level it me ko be 10 rounds. Kola no ka sanka. Obetire. Me de sa akodi ye example. Okay. On se sa akodi bodum sonyom. Okay. Ema mahama. E na nkrofo se onye foforo ma na na adodi. Sa akodi se enyo no wabo ato. Nti se dum so abakotie old one. Okay, lucky. You say bisa say enche ye beto aba. Wo be san ye foforo na ye pese o ye mayen. Wo ye mayen. Che say wo pese me ye ba no kwa hemfa. Me mumu die me ka wo ye ko hakakra na wa ye akwa hakakra ai no kwasem asa ye hye no na mpese ka wo to aso memra adwise se no kwasem anka me onwum bi amede bo sa I know na ye kwata na se ye nkwa jwa ye kwato na se ye pa wo de mo ntwe hello mama so mama me ba hello hello. Hi. Ye me do phone ntimi anyina so. Do for san frɛ bi. Hello. Hello. Hi, Papa. Ba ma ni mo nyamfo. Udi ni ba bi free. Hello. Good evening, Papa. Sunya phone nyina ho ye de. Okay, you. Hello. You. Lucky.
Say abrabo mu to say music industry no e ko say asetena mu so to say abrabo mu de music industry no how can the men you know okay I dey say na Abraham e ka say ensese wo fa ade buye adwuma baako me no ka say me nka me ka say we me ton bi o I don't go no ton yeah we mu nyina me ton bi nya me sure me ya we pa me ya we ba na pese wan kasa wo ka okay Mrs. Yakupon Shra Wati, Nemo Madonko next level no. Enjoy energy drink no. Enjoy drinks in na, you saw the end of my because what me yeah sure, yes, yeah. They say no, you to remember no. I hear school in your no. They say yes, so just patrol, but your mind. And then it's yeah. Yeah, being so by but wait a man in ye. Because your papa doctor could go to India. Okita kuma pa. Oh, madam, papa, we ni papa. Or Jenny Mahon. See, maybe Abano. But Yenis here. What am I a capella? Yes, sir. But your show. You knew come on. Maybe are. But don't worry, Mebro, Medi. Meaning so the Beba. A capella can you because yes, yes, Ghana, yes, yes, easy. What my kakra? My pushing you. My kakra. Or the pimpim. Men found pimpim. Where they open pimpanasu. Panasu, when you're from your wedding. What a capella. What a angel color. Angel color. Mo, what am I in the castle? Mo, Yanakasim, ah, said you like Mensa. Ah, Messi Meton, angel color. Meton Bio. Meaning pa, Meton Bio. Your friend say, Quabinya. Kwabenya say ACP road so I mean maybe from my lord we do my lord da me area me metre from Lucky Mensa okay I say who di mpa na ebo and okay ho nyina Lucky Mensa okay my wife shop and I said there was a time we feel my wife be say me hu Abraham say we betwem wo feel any me dia bi ho Mini ko se udi na dia mini se udi na dia to okay enti kana hono wo if you adra okay enti na meti like Mensa na me say na da na dia obi dia to area ha enti afa na mati asa ma enti we bacho what am I a capella kakra enjoy energy drinks and so enwa say me yemra me ye ho de ma me china me studio ho and me nda me pacho ma me ye nyuma abrel na wo de ama doctor I believe you wa worry sim what to say me yere aware 20 years ni ye wo ma 6 wow ono pe na me ne wo emma me wo me hotel 18 bedrooms hotel nyankopon sure me wo me set of instrument me wo studio me sign to blodo no die esa me yankasa ka me me wife for provision wow store etu bunya brodo ibi na seche say bunya ye friend say enjoy drinks bi ka ho a enjoy cola apple mango chese peach ni nyina bunya bi ka ho wache kra ana me san wo football academy won kwala be ye almost 60 egumi fia ameno ka say sisi am so win na kra hwe me wow me wo team wo football team e wo ho nkwa from under 12 ko ebi kwa 11 wow ekosi 18 wow me omunyina egu no event center so kese nyame show wo ho akoma papa na kita woni nti nyame wo be yo kese kura chise akoma show pa ma brabo me de me no kase nyame boa 17th ensem de to me ko program why ade ko ye program we hifa me ko Ohio any first Massachusetts oh okay what the tie program so oh nyame show and you almost trained in there but NDC for so abo and MPP for so abo oh me na mabo omo abo amena mabo because who share japadi anyankopon anam NDC for ne MPP so NDC ni bia ye bia uni menum amaye debut make come album so ntiro kan na akere me sisi okay kan kwa we oti akoma frimo okay loneliness gonna kill me darling odo yewe obema rewe kumusunsun odo yewu enkume darling bo obema rewe kumusunsun oti akumo kumo he arabema rewe kumusunsun oti akuma we I need you darling for the bebodo muwo I'm just calling to say I miss you ampa Mesa will come back to me baby
come back and I'll refi bro ebuo wa na osio yandi aye no muri oturufu ase dance ne wa bro chiri mamu dance no kura pa ena yandi aye pe hunintia ofre na abiri ko ya ba dance tibidi bro fure niye abani woni se me na me boss anwum nyina nti o hwa ma bra bobe da na mendum bia no ha abawi ase Ghana ha anya hit me na Ghana here me bo 4 shows a day meji ha na meji ha ebi wa me call outside akobo me program baba na cassette me percentage egumechi etwem na me yobi a me ya hustler anti me hwe me nyoma so yie ankasa ti me nyame ye madom ewo enwom tuo mu ankasa ena enu ntina ama football na me bo no amen to me angidi wo football no ama me ye soccer academy wo ho this time no ka say makola ba ko national under 17 ya frɛ no enne ya national under 15 ba ko enne ya na me ja no kwan man ko pampram 15 ya frɛ omo ti ba ko ebo under 17 ba ko so national me also na me coach made before I me through her third division me under 17 and right about league match me we need one here near league leaders me under 13 or the whole Ghana team be no wash me that my boy better 300 matches me here team no 4 years in here wow obi no wa wash me that ye ni bo pa match aye kobo sisi a me firi man kofi e na me bai ba wabusua ye nshira o yere no ba ye nshira yeah isanso wo chududu wo ye brefo mabre mabre enti NDC ni we na wo so o ma aboa me no me mo na ma aboa mo okay pa nkasa okay ma aboa mo pa but almost wo je kakra wo je kakra o se enum de since am ye enum de edin na me fese me wura me brabo se do kan sempa de asempa yes e no wa so di what is ya go po sha pampa che be ma wo de telephone numbers atuja ye pese Avram ebem kakra wo final where Avram say ye creative society bia o mama de padodo na dane hypocrite wo party o mo support him wo kire wa adwene about politics pe na wa dane tamfo to won say na we repeat say e affect the career na sa na ye tienti minim de ntia obi de no na say na me ka about asamoajana wa ko join bawumia team a enkofo di na tem bi matured people ntia say makwan na ne petum kire na adwen but ye meni age wo mebra peni lucky hu ye ebre bia ota atamusechi a oba ya enkoyi no osan ye nwom de be kire se ade ne enkoyi sa na o se etene wiase ntina enkrofo kra se o mu twen sa akode na anka ombo modena na nadudum so no na sa akode se ba akode wombo bi edi wo so nti fofra ba fa old one bi shem neti and the same message Yakopo Shapa pache ba the telephone numbers atuja me mama pache we find out where so that room it's a kind say ya me che waduma cheza for no kwalzi we want brazil bi nyimondum to o wadum papa enye brenti aya no we di preko na ni bi ni je bi edum na it's like Mensah Nenjom mesmoya odi akomapa no ofa adwen o plan ni dachi na binum so ho dachi nti wa fa mebu ni fie na se o tre no a zo wona dwum na ta no wantuma afa nkwanyim no na odi ma mfuma no so watuma atre no nti so wa rehwenyen se eriye bibia me pawcho endarite mi de mama enyi brand kan sika enyi ber nti kan nti wudi preko ne mom dwen na hunyansa na fotumpo no kwanyim Yakopo Shapa mama wadaro my be telephone number to ja papa me patrol for handy number to ja jama ni be kasa handy telephone number for to ja mama said e be ya obi e hwehwewa me patrol obetimi afro we dey me to ja say e bia wo baby ni ball boa na wo de na breme na mom enye say ya na me be number to ja cross e ba no enye Ghana so aye hwehwe no ntina so boa me pesa me de boa eso ko to bi na auto adwuma de ho nokre nya wo ken wo mboa we mu ina wo se me ton bi ami ma to short sa dan say last 2 weeks me the blog Abraham won say no so wa tonton na me be yeah
me maton bo fruit egu sieve mu da maton your friends ebro a egu olonka da so ana be na malata ne bo fruit no kra na your friend antema gina che telephone number antema telephone and che ye you antema gina che pa cho wada ro telephone number enti we the mesre ahwefo say me number yi o be fra na ebia wo the program bi brela kimensa say me pese me kobo we yi asema mawa ana wo pese me koye outdoor bi wo ware wedding bi na wa frame me say me kobo na mom samu amu na make sa eho ne de ya na mo atwitwa so na mo fa mo ma na enim bo no mo na ye nhwe so mo ya ade na mo madwene like mensa team no na ye mbo mo da chin no said Abraham can say football the age na ebo no the telephone number dey there 0248 we dem isre mo mo frame wo sa kwan no so mo frame kwan bi no so 0248 701458 okay yeah me pacho sambo 0248 701458 okay 0248 701458 Yakopon Shop yeah Amisha what papa me that's what him mama me pacho telephone number mama telephone number dey age me amebobo pacho so for mama so for mama Grace afenu free ye so me pacho afenu afenyi oh adu 59 mama what telephone number can say ka wa abo fa be try okay no 0242842459 0242842459 mama telephone number no bo modia na akwanchire bia ohia bia bo modia na fe no Abraham pacho telephone number what aro yo said they open like a number me jaya me de tudwa because we to me flow 2 am okay no be say me frake say beba nti number ne de nti on be so pacho number ne de me de handle mu na me de tudwa okay nti on be so follow me Facebook Common Sense Family Authentic TikTok Common Sense Family and YouTube so say Common Sense Family nti eda Ghana fo nyina ase ye pacho you Yakopon sha me do for that make I will say in fact say bano plantain chips papa dia in fact your wedding engagement party and answer baby birthday party be bia high mkrani ko school unya angel drinks and flavors ni nyine bako e share the bag ma afi plantain chips no but modern na frɛ won numbers 0243788609 ai na sa chips we ho be Nancy o mane mpa me ho radi Miss Nancy etuo di adentuo di bibia di ehyehyɛ honom me pacha obomodi a plantain chips a enye rubber ene ye de chicheche ye ne Ghana ye di ko hospital yo ya na ko hospital kra nya asem keto enu nti diabetes for na drinker yaje atum angel drinks me pacha baby awo bia no bomodi na order plantain chips no kojibi kutubi na tom abe ye nshira afi me dofo de bia me ka se anumdie papa de Ghana ne abrochire eni babia de anumdie papa wo bia agye atum angel drinks me so ko shop bia no wanya bia wo de frɛ Nayas me so wo ha ne ye nche kura mi ankasa mi am de bi kwa koma ka bro de ofru duapa ani ye piano enye de bia na be ka kosere wo fa na o ma me ne wabusuafo ade o je bibi no no so hu se obo homodi pomodi ase angel drinks peach wo ho mango wo ho apple wo ho cola wo ho je say na onya adwuma what wo ye dey pomodi ya what bibia wo bia angel drinks na me de kumi kra ye me kwa adwuma ba say na ma bre na me ji me won enchia ye angel energy drinks na me je na me won gbag afina asa che say magic na me hu asisi me ho so pomodi ya angel energy drink die me tofo na me say uwia de ma ne mema nyina saja to adonko next level nie cash me tofo adonko next level ana me this is say me single we be ma na aba me pacho so o pese me jiw tum pa dia fa adonko next level bra me pacho baby awo bi ano pomodi ana kokoje odie afei me say Jeffers mixture enu na esiesi ma himfie ho ama me se de obeba bi ya no wate aka me so Jeffers mixture mema na 1 minute 2 minutes no me pa cho me sero ngunwani mase bo modin akoje odie Jeffers mixture
yare dio me say diabetes hepatitis B yare bia fast mixture ebe tu yare na se ama wate ama wajo fana mesna egwe nimuno na bomodin a na we ya me say cars mo ken kon de kroma cars mo pa de esuma motus esuma motus na me say bomodin ya na frɛ won wusi kan so kra wo de etuetu ya kakra we ya no akwaje ya wo bia car type bia wo pebia esuma motus na se banu furniture papa so dia kind of antique me see baby ya the whole wajini nyina aboso na me tiri hwe de hair mama hair mama yankopon shirawo me makeup yi so just love beauty Palo bedofo pomodi ya so be ko YouTube page honom Nayas 1 TV wenya bi anhwa pomodi ya ko Angel TV Facebook page honom kona kohwe ana actress Nayas stars nyina ka echiri ni ana metia ko page ni so na kokore yankopon hirawo wa wo jebre na unya abre na wo hwe yi yankopon onhirawo onkoso wonye okesie enase kesie enchia kesie enkoma aboafo nyina ye me mama Doris me nyame hira baby ya obi ya wate akoma pekita koso afa mpai time na chiri why ye bi akasa me papa ye erade doctor me papa doctor kwe ko say ye papa me nyo de nie ye papa menyo denie nyankopon hira wate ye me ba Ghana na etete faso no papa wa mami adwuma anya ekaba na de nkate kora but nyankopon hira wa hwe me so kura me nyame wode me ma o wode me amma nyankopon hira wate see you nyame hira ye radi nyankopon Angel TV wekesi nyina Mr. Vincent ana see you ba ko fe Mr. Vincent, papa nyankopon hira wate. Se wo hu me mobo. Na nyame ka makoma, na mo mama adwuma nyame hira mo. Onko so nyam kese. Mr. Frempon mi chia mo, Mr. Bankwa, mi chia wo bi Angel TV juma, Angel Group of Company. Juma ko fu nyina radio TV eni wo bibia nyankopon hira. Lucky. Ade ba akopɛ na mpɛ sɛ ɔyɛ mama ansa na wakɔ. Pacho ni Avram ene mama. Pacho mon kamum. Munchia me papa Dr. Pekoti na monda na se mama wate eni mi CEO Mr. Vincent munchia na monda na se mama wate we the doctor we me mi aba o se dia wa ya ma no e do so bebre nti yenda ase e ma no ti we de bi jira me nua ba eni na yo no nko a me ankasa so me da wa o kai emre bi me ba kuma ase ebesrao obekaya we ekyerese we odo wado ye na eso botre won se ma no so obia so me hyirawo na ya so hyiawo oda wase bi akopɔ ma won kwaten na fabo omo pebi omo ye mobo Director Bakope Yakupon show. Director Bakope Ju2. Ye Miss Nancy etuoni and etuoni. Ye abusia for dasane nyankopon boayen wode yemfum nyina kyeye na osama ye nkwa eni ahoden a ebesen hia na kai se enes wenti bi anhwa ya kwada nwumre bia 9 pm pepepepe near the repeating ye di ahyehyes ye Rocky Takes Clothing ebia obi anhwa. I love you guys. That's an it is not share.